very shocking and revealing story from Ejisu. Na portable. I again kuma juma. Captain be joining, but yem frasia were Ejisu. In economic crunch, Ghana ni pia esu. Observe police for were Ejisu. Na yesi abrante ba ko police ni ba ko ye fe no efo. Na o share last week Sunday over the weekend. Now abrante yeso wachi taxi driver. Da bi o mi bo sesi an o man no. Obia ma no so a de o pen ya na koma gidi se wanye no. Na oye o join on Facebook page a. Police ni ade ehia ne pa ne berets. Sa chen wa ye de hye no. E na ne moto ayi walking talking akuma FM sa niema we ye secret a che civilian any ni tuo police ni wukra sa niema miensa we he will protect it. Police ni ato ase ye tikura mu enem panimfo ka ba na manfo ayi afa kwan mfifi police ni ya wa na IGP be ka kire yense unless under extreme circumstances. So ordinary police okwa kodi fufuo kra bon se car traffic no ayi afamfimfi pion. But my member regional pips and penny for FM any regional police commander any staff and penny for omoma mra aye adwuma na police ni a e frɛ no efo reporter eba mo hwesa ade ya eda table yi so yi police for walking talking a free police ni bottom ema civilian de fia me ana ye so mrantie nsa ne de command regional police commander say commander ye o ma police fu ebi say wo mukura walking talking o mo di eyenie na Alex abrantia ono ankasa wodi amia pa wo police ni nsem na no kwasi ada sa walking talking we abrante no koda hospital abusua na timi fa ye na de ba fie ha de ase da bi ye nso bonsa ne mfa mko police station na mesuma jebi duo na chi na kokohwe na police ni a reporter manfo asem o ba ya ye de nura me bon ko manfo frɛ ye say ye nokora nya nokora to go vi police ni efo we wotimi tu ka batre wotimi ji momo na sabi baby Ghana ya ba be duro no Alex, good morning. Good morning Fakofi. Yes akuma FM police report after nkoma ye ni mu di wie ye manfo friend de ba but wo story am hwe wano said yesia papai na me hwe wunua said yesia bro no koda hospital me pa cho na no mo ba fi ha ma me no trans di nkomo ade a police ni de di wunua e wa dwoso na nyame adom pips take over ene ye mamra aye adwuma boyemu die ne si ya police Motorola ene ne ntade ne niam nyina ka mu a ha akoma FM ha ene de kokoma police for akoma FM no kwasam ofakofi na no memenda no anadwo de ka ma akosi ye na adwuma kaka sabe yanka ne nsa bitima kona no atefo over Facebook page abrante na da ho teja a police ni apa wa bone sekejeti amani kronfo maminti ofa sede ubisa mene no kre na no memenda akosi ye adwuma me to akwa me to binshi no ame fon bele akwati na dan oso ofa bibia esun dem o ye adwuma de ni sun oso fa police ni bi abo me papa akuma FM why den ya police ni abo na ayi oso fa me wo abena se wonye kwantempon ne so e what the police ni ye den no sin an wo drive ohun ya se ka bi dia be pin ka na be sene ni ka ni se ni preocupa no de yim sisi gina e o hese police ni bi esi Africa ni mu a oba to oba na so no so ehun ti o te ka ni mu din wo he papa yi obeduru oba do te answer wajimo hu sa na efika on the driving careless driving ben no nse ka mamde ka bobi na se police ni de nsa ba ko mi akola emene na se ba ko na aka ne de koba wa mi ane mene aseka ni mu abra on kan hwe nkyere no
the all catcher na nyina say wa drive careless driving be no one tell sa I'm gonna say ke ti we me na say na say ba ku kura ne mene na say ba ko so e di na no so na so mu a ti ampana pa ni ni me ba na no anti hospital han wo da cha na no ho na papa sa no me pa so be odan na ye twa ne mfonyin ne Ejisu government hospital anu ka doctor mpo ka na say tintina twa ye ntwa ne mfonyin sa ke kwa den ke agene kwa ma so Jabrante na da hoke dan kran kaja je go join on Facebook page Jabrante ni taxi driver police ni no na awro the police ni nankasa ye de nanim betudwa because asem no e ba ya che from Monday Kofi Asante as professional as we want to be ma moso ni eni aso mrante san ye so ye mfa monko police station ni en hwama police mra enya dwuma ye koyin so a nyame adom police the chief of staff of police station or Kofi Toboase wuni how we are the oma copips ya we me who say police ni bi sisi wa ya wampanin for ho they will be able to let the law work amana ya adwuma now so obu ni we ya de no call hospital na ye den obu ni we ntakula ne frɛ na so Tana tell abla of a copy I again a come to me. Men a drive the goofy no. Say ye not learn the goofy. To kill na kula be goofy na tete. Adan na ni su breminti. Untimi drive. And you saw any hospital. Ti ye de no kwato to government hospital eye anadwo no. Ti anadwo no mu a e ko na kutata na nchen ama. Chese be duba ku du 12 o'clock no me say dey enso ye ba beda na no panel ba ho kan no patu ye ko ne nchen no so fa o be je say no police ni na ebo me no na sa dey we say sa extend the boss ti etuto ka ni ti me pon be du fi na me say scan free carpet na se no ana me hu say ade no e dey say sa dey we ni say ade police for ayo na ne kasa ni nyamu no na ayi me bla ba ko me ne nam Collins wa fle na yira fre say police fa ba betwa ne dan ho asia abena se ho wo betwa police cars abetwa wo mu fie ho asia ane saden ka ma ya pakika no kwan ne ho eti police ni mu hu say ne what to no ayi ne ho no na te ka ba tana akɔhwehwɛ baabi a ɔkɔkɔ ntɔkwa na so ɔkɔbo akwala no to duru wona akwala ni ho obefa kwan no so to fa kwan no so no koto se architect no etifie bi anim onu zunu driver ni no ko obo no ohu na onhu no e je taxi driver bi twema no wagina no me ni agina kai wunim no o ye ne na ye agima ozongo junction driver no ka friend Collins na what he mumu ni number o ni number de minim na mumu ni dan ni na se omugina ho bom pempen ani omuko bopunu na abaya ne hwete de na se situation ni siko na osuru no ko hiri fa mpum na pa onu so dudwa ne kopa ba bi bo no wadwa adama ade ti itakula ne da hospital yenya santie se police fo abafio tie ko yesuro tie nsaka ade na no pa nan ke nya ke de beko na so enoma mienu ye ko yesuro se beko police station se papu no fa ase na so se di police dom krasa ba mi fia na me ba ho a e de ne beto me itimi ma na se so bebo enwo adwa asam so si memenda ama ade ate kwasi ada sable me no kese nyina no yeni baabi a de ko na sa ya adwene tonto a ye je adwene afiri mpanimfo ntin na we na no pa no kwasira no patututu ba sa me de na me firi Ejisu government hospital say me ko pekoko bi e de akoma kwasi na nka wano me firi wo me brefi ya sima ana kwasi be fra me phone say police ni na obo no ne na yonko fo me nsa aba ho ebiem na mo sa ne se baabi e wo bi ya no yemla na se ya ma bia eni na be yin papa meme akwasi adana no pa ne die na chese asoro kama nko bi because ntimi nyale mfa kwa ho nkofa ka se me kwa asole na koti abeso bisisi ati se dabi se ne asem ne tie ne yen ntimi ntana asem we se so ana ntimi ntam sa moturola we efa nkwa Ejisu police station sabi police ni o so na abo me wo faase na msade asem kwa Ejisu police station bi mu a na ye se de ye wotu fufu ma na tonko mu na be wo me de abre we de ade ana fa kofi enipa tu ye fo ase ye mfa asem ne ma down ani o se to awo ewo eni se on so tire kwan ene no kwasem no ana afa afon ana nipa o friend die panimu bi na abo ni din ana ono a wo ni jebi onu ni bi ye na o de ko
they could do one almost a akwala no asem they could do the see and say commander ekoto na police penny ekoto me say or fed to police commander ba ko commander lumo so wa say baby efo a obo me office na obi a omomla ho onfa akwala ne mla yampani ni ampa ya tuwa bi hu say omabeduru ko efu ko na no asem no office nso ko na no asem atebo video Erade Ghana oh ejina so me Alex atebo hwe ya ha hwe obi antwe sa edan we mu na wa Ghana kra nti die ne ye police for you Ghana police pa plastic chairs bi a wo mu anti entimi magredi bra police for bre yentimi ma wo mo you stuffing chairs fe kama eboa Ghana sikai ya ne die panimfo na te baabi na edi a chese gbana wa jebi na eden se wa na akom yes go fi me adam eden wo na akom go fi am bo na timu say yetimi stuffy and policy foi ye mo mo nya comfortable kakra oba na ni agya tra office but on air condition ye adwuma de air condition na ye adwuma dana wo tena mu no wo hu be plastic chase air condition wo wo be plastic chase air condition go fi there's nothing like that but oh yeah Akuma FM apart from a dining was a open na etua ho no natural wayek no open na otro or me your story way because police fu binom and the brand show on some see drivers sabre ya auto fuel auto diesel 106 Ghana cedis for a gallon na police ni bia begyina kwa so na wa ye ne emfata no din se hunu de akere ya wo police mpanimfo a wa asem ni sia abusanfo wo ma obi mfa mra no entetew go fi unu mara hosem akoyo ti wo efo no ai efo na sisi otu wonu na wotu ona etwa wa yek no otwa wa yek otwa na numu asem otwa na wapepa nanim sa otwa na wati na wapepa nanim civilian akoya ko tetan so oncho ayintem se wo hu abusanfo we have at least JB at least we still have some integrity of course in the police service of course and oped the mechanic say regional commander yes any pips pips any staff police chief of staff any crime Santa region crime officer yes we let them commend you my idea yes them commend omo ma obi mfa nsɛmfo new na driver ni na wo koto gallon of fuel wo to no 80-90 Ghana cedis na we wi police ni bia ba begira wa yese di jama na kwa ma se obotom na wam nya we are the manager nsɛm abo edi aguso we say have people with integrity in the police service boy ya order a friend say hospital pa say enye ni moto police ni motor roller the car na fire because obuni wie etuka ne koye wabuna wie etuka ko according to police ni nankasa no this is what happened ma Alex nwie ni de na wo na mesoma wa akọ ho no na bibia nti Alex enra eche say police for na mo kotra say the first day ama mo choma no asem e de na see ye na enra nso hemfa na yekokodu ya se si ano ye di nkobo yi ava go fi kasa ni nyamu no kwasi ada na awia no be ala police for no kwasi yachi si entina ko akwala no kan to kuku ama no ena no be duba ko 11 to 12 na awia ni mu no police for no sa ko hobiem oda hospital ho no sa ko hospital hobiem police ni efu no ne na fofo me nsa bi e ka no ho e ko hospital ho e ko akotwa hospital bill no ani ni ya kwala ni ko tin police cell e wo so e ma kwala ni gamu kwasi ada no awia 12 o'clock e ma ade tin amapa Monday no amapa ansa no mu yi no e de hanko atunati e de hanko na atunati e na be commander nchen e wo tete e soro ha e mu ti ansa no mu de be pii no e wo central ni ko si no e wo so de no okay enti okay o say yeah police ni na nekotu abo ne hospital bill okotu asa die ntra ene die se ode wa sa akoto akola no so ho ba bi ewo bi ayemna na ayemma no so ko ni beto yola se onya akola ne wa sa akoto akola ni bi mu de na ba bi ewo bi ya no portable I Ghana kuma jumeti bisa ya ko police station bisa se e di ntina on what basis no de akola no ko tu ma wa nya nu ye bi ampa ma peaceful no enti wotamo
akwalaa wɔ police hospital ɛna osan de ne kɔsɛ mu wɔ police cells ɛwɔ dwo so ɛma adeɛ kyɛn ɔdene kɔtoo mu 11:30-12 that was Sunday ɛma ɔkɔdaa mu ɛma adeɛ kyɛn Monday anɔpa 11:30-12 biem ansa na ɔmu yi no ɛdena ba bɛpie no ɛwɔ central na kyerɛ sɛ yi kura ɔmu yi no because of sɛ yɛde asɛm no kɔɔ central na commander no frɛ sɛ ɔmo mfa bɔɛ ne mmara nyɛ sa nka daa de no kansa Monday na anɔpa no nyina na nka ɔmu nya nyi no na sɛ ɔfakofi saa berɛ yɛ nante bɛdu hɔ nnipa ɛkyerɛ sɛ yɛmfa ade no mmlɛ wo na wobɛdi anim ama yi ato yie na yɛbaa wo nkyɛn no nyina na akɔra no dɛm tɔnyɛ ta ama ne yɛ ne woto yɛ meeting no nyinaa na akɔra no so twene mu wɔ adwoso a akyɛ sɛ ɔno koraa ka kyerɛ polisifoɔ no sɛ ɔyɛ adwuma Saturday no anwummerɛ nkɔ na ɔni dii kampɛ sɛ kwasi ada a ɔkɔda hospital nyina wɔni dii ana adeɛ akyene Monday na nɔpa ɔmo flɛ a na deɛ ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔmo akɔra no de ne phone flɛ ɔfa ne dii ɔmo de hankɔpato me nsa ana sɛ yɛ yɛte akwa na yɛ tietie nti wobɛhwɛ me nua na ɔka me ho no a yɛba a wɔ office hɔ no wohɛ panic na ɔpanic sɛ yɛmfiri wɔ office mpo ne yɛnkɔ no atetere no sɛ ne wɔfa ase dɛm ɔni di for 3 days for 3 days nipa ni di no match no from hospital wode na akɔ akɔto cell be all because wakɔ bu no wɔ ne kaa ma wo Motorola aka kaa ni mu a wopɛ wɔ adeɛ nti no na kyerɛ sɛ ɛkwan bi a wobɛfa so a wobɛkeep the boy in your custody sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo nsa bɛka Motorola no you need it so after Monday na JB me ma ne kam ho na mo call the crime officer nkyɛn na mo kan sɛm ni nyina wie no ɛna deɛ ne siɛ mpacho ɔfakofi yɛwɔ hɔ ana one commander ɛbaeɛ ɔbaeɛ na obisa sɛ hwan ne Alex ɛna mesɔleyɛ ana ɔkaa sɛ wɔnya call from IGP na IGP kora sɛ wafrɛ me Alex na ne na ankasa in fact ɔfakofi menya call ɔse me ne dampale na IGP meyam hyɛ me na mɛsa akɔdwene sɛ ebi a ɛyɛ nipahunu bi a ebi a ɔɔfrɛ me na anyɛ bi sɛ me number bɛtumi adu IGP nkyɛn me na frɛ me wɔ police ni ne bro wabro me office no eti amame ne man na nkasa na ofakofi mi nya ko ni wie na within 30 seconds na call for say by say DCOP di adonko from headquarters aka na the boss aflow woni na nkasa in fact da wona me kofi say e ampa say owura dampale e na frɛ me ampa na awose egu mu man ne ka asasem no wo ho no ana o say adeɛ tia police car efo mfame emla no office and me name office ne babusua fo asem na atoyin ampani ampani nya ne ampa ofofi enna omo ana do mo ka peke yen de ekɔ ho na ekodu ho no ɛhɔ ana me hu sɛ saa nipa bi kan korɛ e police adwuma na ofofi kese akora no afro ni statement efo sa akɔtwe ni statement wo bi ana me betena abontin after betena abontin no by 1 hour time ana commander to no nsafe yɛkɔ no na police fo nipa 40 hɔ ana efo ni nipa ba ko ka ho nso ɛkɔyi ana yɛn nso nipa 4 yɛn nso kɔ no so conditions yɛ so kama aso di tare to nyina nim sɛ ha hu na bi ani ha yes okura nko na yɛpɛ okura nko ma obi nfa ehu bi nsi ne mu me ka asɛm na wan tie bisame kasa kora pɛ sɛ me ka kora me ka mo ate ase abenya gepem akwasi bi na siye akwasi kan na tem na drive ana meti aben kai be patrol mani e be crossing mani muginae na is police ni ba me so be so me mene obobo mama no aped makoto hospital wasada yi mefi hospital where we share hospital bill no e de makoto anu na chi ana ye de maba be pie ha no me say etim patrol mama ne bo 8 yawa ehwa na o sika so efu na eye den ena okobo akomo na wokɔ hen wokɔ statement say na wanya emergency say wanya call say ya bo obi tumi e wo so government hospital omukɔ for scene and as arrest na on his way go you know and we see akwala so all drive careless in fact police na ebo anso the commander na ebo anso kwa say now at the same time na wokɔ emergency ya throw on emergency and we be drive careless driving no emergency no dey in me here and into what we jai careless driver no first question papa no be say different man ya e photo on mo me picture no office wo na example I my heart and then makoma told me here because we still have integrity left in our police service. All is not lost though. And pay me where baby me then say what say IGP called you
Then Lydia called you. Say, assembly by and your catcher will say, Kawakuma to him. Now, Akuma FM, what banner? Sabi, young man obim foul second in Yananka. Emrabe Juma, and indeed, Emranso Juma. To the Riemami at Enra our pips, or more office, police need to have some tear for in area and also saying. Now, second question, sir. If we say all corner, Akran drivers are no seeing command warning or on a cocassa. Now, all corner Musakana locking the door. No, and Papa Busan say, I want a police news original and I was say, on crowd is through can Mukona Sulibama or no who say, if I say Obona and after anybody or lock the door. Now, I was not coming from the Cocassa. I was not in the Cocassa a day, and I won't set me concern about him or caring. Before pay and not if any being and say or Serena, not a before. Police at Jumano rank a belly crowd. Anna was say rank a crony inspector was no. So couple now say Captain Ducrank and Hano. A whole inspector of police. Anna would do that. Okay. Now, try it take a pay for bit me. Let him tell us what when you pen a taxi you for a matches, no demonstrative matches, it's a woo for who are the matches. Meaning, so dear before Cocoa swampa, and yes, I didn't mean to tell him to defend them if we defend him, say, of a sort of a wow mono, Nana on any Cocassa, not a Debbie. Siciano, the Bisa will say, what son of water him. Mano, the means son baby will be a Regional Pips. Papa, yes, Papa, that's more kaya. I was saying, good minute say, what is a woman will be the contact out no one saba akuson the water him. Watch number when him. What can the one met test out the bonkuna cano? Mano, my did you know what as a children. It is the moment I want to son the water the media, a chase a balcon and the hokwa, and meeting a marcolano, a tie. I went to my cousin Bia. It's not say, if one animal jobri, what you will. I could make cry as I'm not a dead, I will say, Saint Campus and Pata Buha, Mother Mamma, and the Bucha, another Alana, Omunia, if you say, Omunia, if Hontono. Pips were not dear, and I'm concluding. A honor person into conclusion, Acolano, no papa, or what was Janet Menina to Nicoco say, Waba. Now, Papa to and so Jan Coco at Wabano. Of a say, commanded with us, Siciano, Yemi Yabu Yabu this year, a thing, and a year she said, yeah. Ya omuya yen ya bo abeto yin e ka tsom se se bin pedi asa ya won panimfo fi na kuntun so e ho ni ntia na e kwa abo na bepem okonati yen timi bina no enka nchiro mo se e bia omo fe fe nsia kire ana se yen tetia e so ana mo ntem tuko na se simpo amfa ma akola no na yin to yi mo mo ye be ku yen yen panimfo akodin ko na de be fibia no yen fa enkame no so okay. She said all train a yen, then you are so. I would be here from a neck and son of the head office and I have such a bear if you or my if it's after the say, Papa Nick means me, that's a union. And I'm afraid na mobile hampo, not just a mobile baby, say, Kofi and your dame. Na nkwala na ka kire me na me ye na eba e betrase na ye di nkomo anopa dia me kan de se ye ntia ye dis enka nkomo we nyina wo da ba ye nyina me ka kire hom se we will not take it to air na ye be ye nim se police fo no ye won integrity e da so awomu a emra be ye adwuma ntu dia monko na nyame adom the regional police commander, the chief of staff of the regional Asante regional police command, and the crime officer and the pips and penning for atnase na oma take asem ni nyina se sia ye jai bibia mana base e dien e na police fo ne nye emma Alex abrante ya buni ni abusua na omakoma ento omuyem na omu wi ade omu ni be ye fo de e wo mo anu omu efo ntam asem a cha se no amanfo frem se Kofi efo we wotu atu ka ba otu ka battery
oji momo yina ana me se me dia na minim because obi anka nche me nya hu efo se watu obi ntia dia mo fa na asem open na ehwene mu fifiri efo ne hwene mu fifiri a de pacho so Alex afedi when say Ghana Police Service empro sa of faculty no question say even from central hono kwa de make say na ma babo di kakra because the person to be on buta me wa fa so ba me person de betuga nemu baby a omo koye na say for the pips here na kan kam ni say be pips o pips ho omo na hwe police say omo ne timamufo no obi ye obi bone a omo be hwe no masiesie omo ne pips no ho de no kora ne trodo man do pa ko bi me say ma so legina ho na me bo na ba so baby obi nya me nsira no na nipa say na ke do mu di police nya ka am say obi ntimi ntu battery wo so e ma ni yi ada jusu ho na tu battery what do you now? But the videos and pictures. I just a papa no and I can say, people do that a point of correction. Yes, and answer naba. Before you in 2 car battery or just that. You put 2 battery no or ha. You do. Now you bring in the video the other two. Oh, so the asma make it no send that no the diabo meeting compa on for the diabo meeting. When you can message or Guinness or no could be create and sana me know. Because said the more boy a home no yet just here. This one your mistake. Like of a people who say na accident at the police will not let the mama come chance police knew or just want Mr. Ben for catch him say or what a case him so what I say a queer police only been the nam so kurum hano enya dia be boy na council anopai the question a police for atwa mama say e dem pattern no mo mfa mamo amakoma beto mo yam nya sa the paper pips in for commander no the sisters or more than thing a Catherine. Me so na minimum besia. Na anopai ye bisa atiefo nkomo no nyina na amasuma. We did say yenya den because some no ayamuna me gina matiefo anamu. There over 1 million listeners of Akuma FM and me gina manamu nti asamba na de bremia na ejamen so matwa mam jebi me soma ma udi wo manim ekoi eduada no ufiri ho na agba nwumre be no nso no wo twekra nti bo wo nso de nyina tofa na yenya matiefo mi so say ye wi a will come and address the president. Kofi yes no krasa osuma me say mindi sa asem we anim na yen konkohwe na say asem no kokoduru in fact before say you be duru okrampo na course adika akoko ko ho no ama they were interested. Oh yeah, fortunately or unfortunately Kofi ye late kakra and I'm say as at the time asem ne buy any time I call yes and I think we did a meeting. Yes, that's how you meet now had mu say na we were told the regional commander was directly interested in the case. No change some to after say me free on the friend no okay. Unfortunately you do one not just say oni ho no. Okay. It's your to chief of staff and say yembra or the year crime officer ho no direct because ma obolomfa line no entudwa obi a voice note therefore dia na mugiri say yenye e wa asem ye ne munyina na tea ye bomu a ye besu we wo no ba ye no Kofi Ghana koma de yaye nie yampatamu ye nie ebro na yabo ye Kofi monka bi ma ye ene ye di onanim nyame adom ye da so awo police fuo bi ne mu a wo mu kra wo mudie mu amra aye adwuma ene wo mu bi sasesi a abrantie mpata ben ne yemfa ma no yemfa nche police ni no yanyi bibi ema wo mo mugiri se yenye den emfa ma fa number ni to Kofi number ni is 0547 98 26 a voice note fabra na chere de yenye na because ye gimu ya ne de akwa police for no the voice of the people. Yes. The voice of God. Interestingly, you drew crime officer the regional crime officer why I didn't remember so ye. Okay. Or no kwanya na adwe say otiasem no. Fantastic. Into offer other various CID for district commanders for be no more hono. Wonderful. Some various commanders be say mumra metiasem ni be and investigators. Mumetiasem ni ekoso. Okay. Into hono ma na efo ne abrante fi Ejisu bae. In fact they requested chief of staff na frey. Mofa abrante nimra direct nipa no kwachin no mofa nimra. Meka bibia chiro police chief of staff guy no. Why one of the wonderful police guys. Fantastic. When the police commanders bear 5 na ye juma okruma. 6. Wake up for 6. He is one of the wonderful. Yes. Now who know? David. I a submarine. The guy no boy juma. Oh yeah, no mention staff good morning. Yes, mami too. Yes, indeed.
Amoba ye na yenya ye kokoto portable crime officer no na offer other investigators ni payful ase ye na wouldn't some more kono yes not communication across our national headquarters of course yes ama